Yo Bagong ndak tampa gawe bombonge rasa pangestuku tampan ngono ya. Ndak tampa gawe bombonge pikir muga-muga amimbuhi marang kasantosanku lahir batin. Yen tak etung yen tak tenger. Mungkin ada permintaan lagu apa? Sebelum nyanyi mungkin ada sepatah dua patah. Dua patah kata. Monggo, Nyanyi Faisal. aja dirasa Pak. Oh, nyanyi aja. Nggih, Mau nggih. lagunya apa? Nggih. Rupa